bosgarren mailakoek liburu bat kontatuko dizuete. Atetxo itxusia. Ezagutzen duzue? Bueno, mutil eta neska hauek ipuinari hizkuntza ezberdinetan kontatuko dizuete. Lehenengo, Olaia euskaraz. Bigarrena, Adrián portugesez. Hirugarrena, Damaris Paz. Laugarrena, Oyer el español. Bosgarrena, Soltán Arrabiales. Seigarrena, Xula. Zazpigarren Aroa Catalanes. Azkenik, yo. Baina, bat ezin zen kanpora egiten. Bazirudien uratzen zera eretan handietan. Azkenean, jaio zen batatzen, baina arraro xambaratzen aldetxo gura. Besteak, baina asko zilunagoa. Aldatuko da, entzatu zuen beratzen txogorisari gozo begiratik. Al día siguiente se despertó con el ruido del agua. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que algunos perros salvajes estaban jugando en un estanque. Cuando quiso acercarse a ellos, escuchó al... Istakara fimarra bilkorri minna albate, kulle jau minkano yapuluna, guayen namuna bichakle more. Quan van arribar, es van posar a parlar amb la Negreu. Aquests veïns volien ser amics de la Negreu. No ho podia entendre. I de sobte, la Negreu es va veure reflectit al llac i es va quedar bocabada amb el cap a veure. He know the trap. He also was a song, a beautiful song. And he lived there after the man he met in the lake. Bueno, ¿ondo dituzte? Bueno, ez da gituen. Eta badakizu zergatik ospatzen den liburuaren eguna? Eta Cervantes hil zirelako. Eta? Eta?